Абит кайсы жылы баштадың дедилер муну Арашан асыл тукумун? 2022-yil shu oktyabr oyida Qirg'izistondan olib keldik qo'y chorvasidan. Shu 2023 kelgan qo'chqor qo'shdik. 3-yil tug'dimiz qo'zilarini. Токту кезинде алгансыздар, э? 1 жаш кезинде. Qo'zilik kezdе olib kelganmiz-da. Мына бүгүнкү деңгээлде мына чоң койлор болуп, канчанчы туут ошондо булар? 3-tug'ish. 3-тууш экен да мына. Мына Абитжан бүгүнкү күндө мына ошо кылган мээнетинин урматын, үзүрүн көрүп жаткан кез экен да мына козулар тууп, мөмөсүн. Азыр бул жерден сатыкка барбы десек, жок, сатпайбыз дейт да. Кочкорлор сатылышы мүмкүн, бирок ургачы бирөөдө сатылбайт экен да. Баардык жерде. Эмнеге дегенде элдин талабы өтө көп болуп жаткан себептен бул Арашан асыл тукумун көбөйтүштүн негизинде ургачыларын көбү сатпай жатышат бүгүнкү күндө. Туурабы ал? To'g'ri. Har kuni bo'lmasa ham 2-3 kunda bir telefon qilib urg'och so'rashadi. Endi hozir sotiladiganlari yo'q. Endi shu yaxshi qo'rani tozalab, elita qilib hammasini yaxshi qilib olsak, keyin sotamiz baribir. Sotamiz. Эгерде сыр болбосо ошол кезде токтуу кезинде канчадан алдыңыздар эле? To'qli kezinde $500'dan $2000'gacha soliq olinganda. To'qlili olinganda. Ал кезде арзаныраак 7-8 oylik bu payt arzon edi. Bu payt eng qimmat shunaqa edi o'zi. 2022-yil eng zo'r shunaqa qo'ylar $2000, $1,5-2,000 edi. Bu payt arzon edi. Азыр муну кой мына $10,000, $15,000 болчу. Салчу. Алла разы болсун, короңузга береке. Рахмат сизге. Rahmat.